Da li ste se nekada provozali brodom od Perućca do Višegrada? Ako niste, eto vam predlog. Kanjon Drine i kanjoni njenih pritoka predstavljaju mesta u kojima su, zahvaljujući specifičnim mikroklimatskim uslovima, utočište našle retke biljne vrste zaostale iz daleke prošlosti. Najpoznatija je Pančićeva omorika, vrsta četinara koja se prirodno javlja samo na ovom području, a šumovite litice i pećine u kanjonu pružaju idealno utočište mrkom medvedu. U vrletima kanjona nastanjene su i brojne divokoze koje se spuštaju i do nadmorske visine od svega 300 metara, što predstavlja svetski fenomen. Takođe, na liticama kanjona Drine se gnezdi i suri orao.
Najdublji i najimpresivniji deo kanjona Drina je izgradila između Bajine Bašte i Višegrada, usecajući se u padine planina Zvijezde i Sušice u dužini od 38 km, gde je pojedinim delovima kanjon dubok i preko 1000 metara. Zahvaljujući njegovom profesoru iz Sarajevske gimnazije Tugomiru Alaupoviću, koji je bio ministar vera u Kraljevini, Ivo Andrić ulazi u svet diplomatije, prvo kroz Svetskog rata. Ivo Andrić sve zlo koje se dešavalo kod njega pretočio u pisanje, nije ništa znao tokom Drugog svetskog rata, samo je pisao kada su nastala dva njegova najveća dela, tragična kronika i roman. Nailazimo na deo gde svi plovni objekti muziku gase u čast poginulim i ubijenim civilima koji su poginuli na ovom mestu. Početak rata, 42. godina, Nemci, Italijani, četnici, partizani, naravno Ustaše prema nemačkom planu, čitava Bosna ulazi u NDH, Nedićevci, četnici pokušavaju da pregovaraju. Pokolj u Starom Brodu, poznat kao Krvavi mladenci, se desio tokom proleća 1942. godine. Uglavnom na obalama reke Drine u mestima Stari Brod i Miloševići, opština Višegrad. Ustaše su u ovom pokolju ubile oko 6000 nenaoružanih Srba, isključivo civila. Deo ljudi su bili primorani da izvrše samoubistvo roneći u Drini, bežeći od Ustaša. Najmasovnije ubijanje ljudi je izvršeno 22. marta 1942. godine. Kompleks je podignut 2008. godine u znak sećanja na zločin Crne legije pod vodstvom Jure Francetića. Srpski narod na ovim prostorima. Od neizmjernog zločina govori podatak da su Nemci zgroženi sa onim što su videli, sa onim što čine Ustaše, svojim čamcima prebacivale žene i decu sa jedne na drugu obalu da bi ih
Ako ti se dopao ovaj video, klikni na subscribe i zaprati me. Ako ne, hvala na gledanju, pa vidimo se.